Бүгін журналистердің халықара тілектәшілік күні Башқұртстанның журналистар бірлігінде күпме кеше әлі ағза болып тұр. 1300 hikayet debeteyek. Бұл хан біздің ешқана өзгеріп тұр, чөнки әгерде бірінші елlik біз 1370 тұрғанық енді, мына соңғы 3 жыл ішінде біз 750 яш журналисті қабыл еттік, әмі осы 1400 тираж журналист ағза болып тұр, һәм әлбетте кімдердер біздің яқты дүниянан кете, шулы арқалы біздің журналистар союзы кәмі. Һәм былтыр біз 7 журналисті журналистар союзынан сығардық. Чөнки олар енді біздің союзынан hiç de kızıkınmay деп етейік, һәм хатта достарын да вакытында төлемегендер. Біз енді устав бойынша оларды союздан сығарыға құқығыбыз бар, һәм 100 журналисті біз сығардық. Бұна тілектәшілік тейдер бетінде журналистар кім менен тілектәш болуға? Әлбетте, бұл тілектәшілік күні бетінде тарих бойынша алып қарасақ, журналистар өз ара тілектәш болырға тиіш. Аллаға шүкір, біздің республикала журналистерді өлтіру көк хәл вакыйгалар күзәтелмәй. Һуңгы осрак менә Мегафор районында безнең Звезда газетының баш мөхәррире Кулагин Федор Федоровичты үтерделәр дигән хәбәр чыкты битендә. Моны әлбәттә кайһы бер шул коллегаларыбыз бәлки теләктәшлек белдереп, сәяси хәлләр белән бәйләргә маташты. Әмма моны мин әйтәм, бұл көнкүреш аркасында дип әйтәйек инде, үтерелгән журналист бернинди дә сәяси сәбәп юк бунда. Бұл журналисты өлтірудің Башқұртстанда тәуге сұрағым. Мына мин эшләгән вакытта тәуге сұрак. Артур Хасанович, бүгінгі күндә Башқұртстан журналистларын ниндейрәк мәсьәләләр барсы? Әлбәттә, безгә мөрәҗәгать иттеләр журналистлар. Күбрәк социаль мәсьәләләр буенча. Кемгәдер, мәсәлән, районда yer алып бирергә, ярдәм итәргә кирәк. Без уларга хат язабыз һәм район хакимияте башлыклары менән һөйләшәбез һәм журналистларга кулдан килгәнчә ярдәм итәбез. Инде менә эштән кывылып мөрәҗәгать иткән журналистлар безгә юк кимәлендә. Һәм без инде һәр вакытта әзербез уларга юридик ярдәм күрсәтергә. Һәм әгәр дә журналистлар инде авыр хәлдә кала икән, журналистлар союзының ишеге улар өчен һәр вакыт ачык. Өфе буенча юкмы һәм мәгълүмат? Фатирһыз журналистлар. Фатир журналистлар да әлбәттә һуңгы елларда социаль яктан яклау бик насар кимәлдә дип әйтәм. Әгәр дә элек ниндидер уларга ярдәм күрсәтелһә, бүгенге көндә һәр журналист үзенең көнен үзен күрә. Бу нимә белән аңлатыла? Бұл біздің өлкәлә генә түгел, бәлки бөтә булган бюджет хезмәткәрләренә ярдәмнең кәмүе менән аңлаталар һәм журналистларыбыз инде һәр вакытта сабыга аңлау менән кабул итәргә тырыша. Безнең журналистлар союзына килгәндә, без Өфе калаһында эшләүче журналистлар өчен беренче тапкыр менә yer һорап мөрәҗәгать иттек һәм ошо мәсьәлә киләсәктә бәлки хәл ителер дигән өмет менән әле яшәйбез. Біздің Өфе өлкәһендәге райондардың ошо журналистларга ярдәм итәргә теләк белдерде һәм әлеге көндә мәсьәлә хәл итү үтендә. Димәк, Өфедә эшләгән журналистларның тиздән Өфе өлкәһендә үз йортлары. Безнең әлбәттә безнең хыялыбыз менә Шамонина, Жукова, Дорогина авылларында күп кенә журналистларыбыз үзләренең фатирын алып, рәхәтләнеп бүгенге көндә яшәп ята дип әйтәйек һәм киләсәктә ошо журналистлар авылын булдыру безнең хыял булып кала һәм ошо хыял тормышка ашыра алсак бик шәп булыр.